Isandulelo sesihlalo somthandazo wesabatha. Isihlalo senkumbuzo ezukulwana. Senguzoziwe inkumbuzo kaNkulunkulu. Lokhu umthetho wala ekhaya nomthetho wala ekhaya ephefumulo nomthetho kaShembe ukuthi umthetho uthi ngesabatha abashumayeli bayabhinqa. Manje ke le ndawo le iyehlala abashumayeli ababhinqile bese kuthi abangabhinqile bahlale ngale. Manje babonakala bengekho laba namhlanje ababhinqile. Ingakho ke sebabuyisa umshumayeli basondeza ngapha. Bayazi kodwa abashumayeli ukuthi umthetho ngesabatha kuyabhinqa. Itabaziyo le ukuthi ke ngokuthi ke imithetho yasehlula naso sonke isikhathi sihlala sehluleka ukugcina umthetho kaShembe. Amen. Ngaphambi kokuba ngiqale kwaba inkonzo ukuthi izophathwa kanjani, nakho ebengifisa ukuthi ngemvume yabashumayeli amaNazaretha angazi noma ayazi ukuthi umthetho wala ekhaya ukuthi umuntu uma ibingelela umuntu kuthiwane. Lokhu ukuthi abantu athi uma ibingelela amen, angazi ukuthi usulethe umuntu usuzothini wena nje ulethi amen. Ngoba amen okuvuma sivumo amen. Manje mayethi umuntu ekubingelela athi amen usuzothini wena ethi amen kuwe ngoba ufuna kusho uwe lo. Umthetho wala ekhaya wathiwa ekuseni insantsente kwabangcwele, emini iminenhle kwabangcwele, ntambama intambama enhle kwabangcwele. Sibingelela samaNazaretha leso. AmaNazaretha kufuneka kwazi esikhumbuzo sendalo ukuthi amaNazaretha waqala ukuthi nebayiko insantsente umshumelo wenkosi bese amen. Intantsente baba amen. Iminenhle baba amen. Ntambamenhle baba amen. Nakho kubingelela kwalekhaya. Lo amen lo impela uyandi impela kakhulu ukwazi ukuchaza ukuthi nalabo abasukumayo nje manje abazokhuluma kodwa umuntu ebethi amen amaNazaretha cha wena bingelela nje amaNazaretha ngendlela okuyona ngiyabingelela amaNazaretha noma ngaba ukhona ngiyabingelela amaNazaretha esuhlala endabeni, hayi ukuthi uthi amen. No uyakhetha inkosi yasehleni amaNazaretha ngiyakhetha inkosi yasehleni amaNazaretha bese uhlala endabeni. Sizocela-ke ukuthi-ke ukhulume labo abathunywe abakubo la ekhaya ukuthi bazokhuluma ngalo muzi wasehleni wasekhaya emphefumulo. Yilabo abazosuma bakhulume, hayi umuntu ozosixoxela indaba yakhe ukuthi ekhaya kithi kwenze ukuthi wangena inyoka kwagula inkomo yenza ukuthi cha awuphethe inkonzo. Le nkonzo iphathwa abantu abafanele ukuthi bayiphathe. Wena-ke nje uzosukuma noma ngabe kuthiwa uphelele noma ngabe awuyigqokile ingubo emhlophe, okwakho nje ukuthi usukume ngoba uthunywa abakini ukuthi bade ozokhuluma batheni ngalo muzi wasekhaya emphefumulo. Lo ozosukuma khuluma, ongeza ukukhuluma ngalokho cha hlala phansi. Futhi ungayikhulumi into engenzange yenzeke, ungathi abantu bakini bathe bengazange basho uzethesa icala wena. Khuluma into oyaziyo ukuthi abakini bathe noma onkulunkulu bobahlanu abasezulwini batheni ngalo muzi. Khuluma ngalo muzi kuphela, bakhuluma ngalo muzi. Umshumayeli yena bazobuya ngapha-ke laba abazokhuluma bazoba bathathu ngapha kubashumayeli. Uma ezokhuluma uyohlabelela
ivese lodwa mase kufika umbhobha nqamuke ahlale endabeni nabona bonke abagcotshwa nabakhokheli ngomdlalo namakhosazana ngomdlalo manje bafuna ukukhuluma lapho uyohlabelela kuze umbhobho kuye ahlale endabeni mase sekufika umbhobho angabe saqhubeka nokuhlabelela ahlale endabeni abakwenze njalo inkosi yobabusisa ukuphela umuntu uthi ngosibanibani wakwabani endaweni ethile ngaphansi kwenkosi ubani abese ehlale endabeni hayi ukuthi ethempelini ethile noma umfundisi othile noma umshumeli cha abantu bangabenkosi la sikhona abaphethwe amakhosi ngoba nongakholwa uma usuthi ngiphansi kamzamelwane akazazi yena ukuthi ungaphansi kamzamelwane naphansi kamfundisi wani ingakho sithi wothi ngowasendaweni ethile ngaphansi kwenkosi ubani ngosibanibani wakwabani endaweni ethile ngaphansi kwenkosi ubani bese uhlale endabeni abakwenze njalo inkosi yobabusisa amen. Yethetha inkosi uNyazizulu umbakeli mazuko lona emangwaneni eBergville amen. Inkosi uhlongwane amen. Ngizobonga kakhulu ekhaya umphefumulo ngomhla ka-11 May sahlala abantu bakwaMazuko la siba sesikhothi emangweni sihamba nabasendlunkulu umsebenzi waqhubeka kahle kakhulu ngoba yathi mase iphumile idate base beyafika enye insizwa yakithi yababona bephuma emgodini ikhishwa ngentaba ibalanda bekhishwa emgodini uma ibuza lensizwa ukuthi abakwabani abantu abakhishwe emgodini sekuthiwa hayi abantu bakwaMazuko la amen mayibongo senkulasihlwa kwathiwa labantu sebelungiselela ukuba bayongena esigodlweni sabo njengoba kuzolungisa bezolandwa ekhaleni phefumulo amen. Base belanda imbandela base bethi bacela ukuthi izinkuni zomgaqo-train zingasebenzi ekudleni kwabo base beyacela izinkuni zomtholo zingangeni ekudleni kwabo base bethi bacela ukuthi kulandwe izinkuni zentaba mayibongo senkulasihlwa asiyenzeni bantwana benkosi sizothetha macala wenziwa umsebenzi wenjula waqhubeka kahle ngale nje isimanga into engikhoshisa kakhulu manazaletha ingcwele masithatha abantu laba singabashiyi emuva laba ngegqoki ingubo emhlophe ngoba ngacela uNkulunkulu ukuthi angene kubo ngoba sinoNkulunkulu thina amen. Cela kushembe ukuthi angene bantu bakini bayizwe lento zofika uyisho amen. Bengikhuba bona ngaphambili ngiza ngemuva mina into engikhoshisa kakhulu lona wayebalandile lapha ebaphethe bebhathathisa lapha ngokuvana umhlangano amen. Bafikile kuyena bafike bamkhombisa ingubo emhlophe amen. Wathulandela lokho bamkhombisa ibheshu wabona ukuthi ayisenga ngaye wasevuka ethatha amen. Manje ngisho ukuthi abantwana bezulu umhlaba sizobonga amen. Wathi ngomhla ka-18 sathe sekwafaka ezulwini amen. November ngithe ngisethenani yongena ucingo khuluma unkosikazi ukuthi ngibabonile abafana beqhuba imbuzi zaze zangena emasangweni wasebona abantu angakazazi ababona ukuthi ngomningi babo begqoka ingubo ezimhlophe uthi ngase ngiyambiza ngase ngimphosela isitwaba waseqhamuka indoda yathi khamade amakhosikazi awangeni la wasebizwa omunye wakithi oyingudlungudlu yathi woza ngapha kupheliwe sasiphethe ikrosi amen. Bantwana bezulu umhlaba sizobonga ekhaya umphefumulo amen. Ikhona lento nokuthi ayikho bengiqala ukuyizwa ikhulunywa embhobheni amen. Eshade bengiqala amen. Seyizobala manje asazi uzoyiqashisa ishonsiphi ngakho-ke bantwana basezulwini aswenzeni umuzi ngomva komhla ka-11 nje umuzi wami ngathi ucela umsebenzi
into eyenzekile bebonga lelo thulini ngathi ngoJulayi ngekujulayi lapha bayidiliza izindlu bayidela phansi baqaqa konke okudala ingane ekhaya zazo akibonga kazozwibona sebethi manje kusemoya amen yendaba yekhaya emphefumulo amen inkosi sisenze esekusele ushubashumele ukuthi uyabhangelana baningi abafuna ukukhuluma sihambile ngomhlaka 18 wathi uShumayela sithathe imbuzi ezintathu wathi imbuzi iyokwakhanselibani amen amen wathi iyokwathathela amathikithi neMnazaretha nokwabhabhatisa nokwavunulisa amen nenye yokwafaka ezulwini amen wayokosekula sabe sesiphatha service ake uShumayela saphatha zaba u4 amen nanisuka ekhaya noMahlathini sasuka emangweni kwamazibuko enjinkulu amen sabe sesiphatha ngembuzi esine sathi seli uyazezulu libakisibha amen kuthule thepaka amen awudleka ukhisimo semangweni amen kulesibhamu esikhala kangaka amen ngekha emphefumulo amen Nkosi kusisenze ngekhethe inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu amen igama ngosamkelwa kaKhumalo ngokusinza mzinzela kwaMashu mphethwe inkosi ubaba uNgcobo amen semaqadini ngizocela isibindi ubabshembe unyazi lwezulu ngoba kuthatha isibindi ukukhuluma phambi kwabantu abadala ekubeni uyingane ukhuluma engithunywe kona umayelana nabashumayeli ngingayibeka nje kanjalo bakulomuzi oyikhaya emphefumulo ngawuthi elaleni kwami ngabona umshumeli Majiya ehleli nomunye umshumeli ovamise ukufika la ekhaya ngalikhohlwa-ke igama la isibongo mengifika bese ngila umshumeli Majiya ngithi umshumeli Majiya lezi zinto hlezi ikhuluma zabantu abangasekho okunye phela ukubona ukuthi hayi akhona umuntu kwasemhlabeni umele uyakwazi bese angiphendula uShumayela Majiya athi yabona ukukhulunywa kusekhulunywa lapha akona kwami okwashela amen waseqhubeka wasethi uyabona mina ngikhona nakwenzayo kodwa ngase ngiqanyelwa ukuthi akuyena uShumayela Majiya lo unyazi lwezulu amen ngoba umuntu okhona ezulwini nasemhlabeni unyazi mayibonga inkosi amen ube seqhubeka futhi ngaba nesinye isibonakaliso sisenhlanganweni enkulu kaMasingana ungathi sisethempelini khona umshumeli Simamani phela angazi umshumeli Simamani bese qeda ukwenzani ngambona esukuma kwase kuba khona into ememeza kakhulu yathi ikhala emphefumulo akulona lamshumeli Simamani akulona elamshumeli Majiya akulona elikhonzi kodwa ikhala emphefumulo elemphefumulo ayibonga inkosi amen Nkosi kusisene kuzwe amen inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu amen lona okhulumayo umduduzi wakaXhakaza bantwana benkosi nami ngizothula ubufakazi ngalomuzi wekhaya lomphefumulo sesihambile-ke igaba saze safika esigabeni samakhosi ngakho-ke ngizohlambulukela okwenzeka ngalelanga sasobusisa noma sizogeza amakhosi namabutho akoXhakaza ngiyacela-ke inkosi unyazi lwezulu uba ibahlambulukele bonke njengoba ngizokhuluma okwenzakalayo
abanga isibonakalisa umuntu elele kodwa kwenzeka nje umuntu ephila. Kwenzeka umfowethu sesimileke lapha sibusisa inkomo. Uyasola ke umshumayelo ekhaya ophethela umuzi ukuthi ma esola ngokuthi thanini nithi emva kwami. Uma ekhuluma lokho umfowethu simbona useyahleka wayesebusisa inkomo yesibili yamabutho. Simbona uyahleka umfowethu sibathe siyaqalaza waqhubeka umshumayelo majiya. Uthemeka umshumayelo majiya wathi awubheke lezi ziyababona. Hayi ngimangale ngakholwa. Bese singena emotweni ethi ayihambani-ke nebuhleni. Uyazi-ke wena ngoba vele nami la ekhaya ngisebenza kakhulu la ekhaya ngumuntu nje ma oyimiselayo ngiyimiselela imindeni yami labantu. Ebuhleni sesihambisa-ke inkomo ngoba manje isuka la ziyahamba zisiwe ebuhleni lapho efika ibeka khona esibayeni sikaNkulunkulu. Asazi uNkulunkulu zenzani yena ngogeza imindeni yethu. Amen. Bantwana benkosi masihamba endleleni sengambuza umfowethu akalona iNazaretha. Webhuti yini bese kwenze njani usuhleka lapha? Uthi hey wemfowethu, uthi ungabona wonke amabutho. Ngobona egida evunule kahle kanjani. Uthi ayagida ashona phansi abheka phezulu ashaya isigeke ngithi mina hawu mfowethu athi kulethini. Uthi ngisakhumbuka wathi icule lihle limnandi. Amen. Ayibonkosi. Amen. Bantwana benkosi besedlula insuku ezintathu bahambe baye ekhaya babuyele ekhaya. Kuthi ngeyi-17 ngoba sasisize lapha thina ngeyi-15 November kulo nyaka ophelile. Kuthi ngeyi-17 ekhaya ehlele ekhaya yena lumfowethu lona. Uthi mase ngixoxela ifoni ngoba ngifonela usisi uthi bamuze uyacule baleni. Mayicule baleni ukuba wonke umuntu uthi hayi wozani ngene erondweni. Mabe ngene erondweni ufika ulala phansi ngesisu. Uma ilala phansi ngesisu useyikhuluma lezi ndaba uthi ngibona inkosi ihlele emsamo laphana igqoke uNazaretha onengwe lapha esifubeni. Inkosi yakithi yaqhakaza. Ithi iyabonga kakhulu umsebenzi oswenzile. Ushembe usebagezile namabutho ayewaholo usebagezile. Amen. Amen. Uthi la ekhaya kusukela namhlanje senzogcina yonke imiyalelo yamaNazaretha. Base bengibeka umthwalo phakathi kwekhaya abantwana benkosi bathi kuyoba yimi ngiyobafundisa imiyalelo yamaNazaretha ongihamba ikhaya lemphefumulo. Konke-ke abayokwenza kuyobe sekuyimpumelelo. Base bethi bawusibonga ngesimndeni wakaqhakaza thina esiphilayo. Kodwa bona sebegeziwe siyabonga bayabonga kakhulu ngoba lo msebenzi esiwenzile wahlula omkhulu wahlula okhokho kodwa thina sifike sawenza. Amen. Usethi-ke konke-ke bazokuzwa ngami. So kusuke ngalelo langa-ke ngathi uma ngekhaya bese ngenza umyalelo eyenziwa ekhaya. Uma ku-9 ngifaka uvuka nathi, uma ulala nathi ngo-6 ngifaka ulala nathi. Base bakhuluma-ke enkosazaneni ayikagqoki ngisho ugqoka. Sebeyayikhulumela bona konke abakudingayo ukuthi kwenzakale phakathi kwekhaya. Amen. Bantwana benkosi ngizobonga enkosini uNyazi lezulu konke yekwenzele umndeni wakaqhakaza. Siyacela-ke ukuthi asikhumbule nalapho singafinyelelanga khona. Abaqaqa abangazikhuluma bakhuluma ukuthi babanjwe yini ukuze siqhubeke nomsebenzi. Amen. Nkosi busisa amazwi zenu. Ngiyayikhetha inkosi. Ubhekithemba wakwaSibisi eGoli. Omkhulu basuka la eMdlenivini babakhele ngithi inkosi umlifi. Okungilethe lapha namhlanje ngiyabonga bese ngilahle ithemba. Nabantwana sebengibuza ukuthi kanti baba wakhuluma wathini. Ngangizile lapha hayi ngonyaka odlule kulo nyaka lo. Sangenisa imbuzi zaba 4. Ngabuyela nami ekhaya ngijabulile ukuthi hayi kuzokhanya kwavela kwamnyama kakhulu. Kodwa kuthe manje nje ngoJanuwari unkosikazi wona wakithi okamanqina uthumele ukuthi ngibona abantu abaningi bengena uthi ngaze ngabona nokweyingane impela ukuthi ngase ukuthi athi hawu lokhu umatho uMasibisi ke lona
utangena uthi kuvele umfundisi umkhwanasi owaseGoli wasemsayinela uthi kuthiwa ziyashoda izimbuzi zikaBhekthemba. Ngiyangacela-ke nje ukuthi ngiyothi-ke maba ngikhanyisele-ke ziqhamuke ngempela uthi wambuza ukuthi iyimalini ngoba into engadingeka kakhulu yindaba yokususa imbuzi eGoli ngoba kumele igibelise emotweni ukuza lapha yakhokhela imoto ayizi mahhala. Uthi umfundisi uyasemnikela isayini ukuthi kuzoba imalini angeke ngisho azi bayosho shumayeli bakhothi ngisho. Khuluma into uthi umfundisi uyowamsayinela ukuthi u900 imbuzi. Angisebenzi kodwa uke waqoqa lo 900 wasubekeka. Ngase ngithi ngicela imali yokugibela ukuthi nginikele imali yokugibela. Yaqhamuka imali yokugibela. Ilokhu ngilethela phana namhlanje. Ngiyabonga-ke uNkulunkulu sengathi-ke ingamukeleka-ke leyo mpahla engiyilethe ngoba nabantwana sengikhululekile ngoba kade sebengibuza ukuthi kanti baba wazifaka kanjani le mbuzi. Bese ngijabula futhi ngithi kwenzeka nomndeni ngathi uma ngiyakuwo ngithi ngiyawuqoqa ukuthi kuhlanganiswe lokhu hayi wangichitha. Sengithi kungcono ngoba zaphuma kimi ngedwa. Kube zaphuma nasemndenini ngabe sengibuza imibuzo eminingi ukuthi le nto wasikhiphisa imali yona nembuzi ayiqhamuki ukuthuluyile. Ngiyabonga-ke yilokhu ngilethela lapha ekhaya lemphefumulo namhlanje. Inkosi usenikuzweni. Amen. Inkosi enhle sekuhleni unyazi lwezulu. Oguqile uMamkhize umkhokheli uKhathini ngokuzalwa ngowaseNkandla. Amen. Enkosini yakwaNtuli ngithe ngilele ngoLwesibili kwakusemini nje kwafika ubuthongo. Ngase ngibona abantu abaningi oyedwa wabo ubehleze entweni ongathi mhlasimbe isigqiki. Abanye begobile bebheke phansi. Uthi-ke lo hleziyo uthi mntanami silambile kakhulu ayibongosi. Uthi silambe kakhulu ndokubabona nje laba kuvuma nokuthi bakhulume nayo bekhuluma kancane makabonge kuNkulunkulu. Ngagijima ngejubane ngasuka lapha ngabona ngaphuthuma endlini engiyibone kuthiwa yikhishi. Ngagijima ngayongena ekhishini mangingena ekhishini ngathi angiphuthume ngibheke ukuthi ngibaphakeleni ngibona ibhodo elikhulu ebelihlezi. Ngenhliziyo yami engaze ukuthi umaya kwabo kuleli ibhodo. Amen bangcwele. Mangifika lapha ekhishini ngathola ukuthi nazi izitsha zabo zingcolile zikhombisa ukuthi kade zagcina ukuphakela. Zingcolile zonke ngaphuma ngejubane futhi ngagijima ngathi ake ngigijima ngobheka amanzi khona ngizowasha lezi zitsha. Bathi siyele ekhaya lemphefumulo nisipho ukudla. Amen. Ubaba wekhaya ubese phuthuma kubantu bomndeni wabatshela bakwathengwa abantwana abayingcwele. Inkosi usenikuzweni. Lo khulumayo uMakhoza ala ukuthi abantu mabenikezwa umbhobho umuntu akhiphe iphimbo lakhe lonke angalungi. Ukhulumayo uMakhoza oganebisi kwaNongoma phansi kwenkosi uNdwana. Ngilapha ngizohlambulekela imindeni yakithi yangivimba kulo January ukuthi ngigcine ngingafinyeleli ukuba semhlanganweni. Bengumuntu ohlelileke njengokujwayelekile ukuthi ngemhlanganweni. Uhambile kumhlangano uthi uma ufika etabeni sekumele ngiqale ngakhe ukuze ngizohlala etabeni. Sekumele ngizolanda izinto emuva siye etabeni. Ngaqala ngagula bengumuntu ophilile. Uma ngilungiselela etabeni sengivele ngigule. Kuze kushaya isuku lweSabatha ngithi ngizoyosabatha iSabatha lokuqala. Hayi ngivele ngigule kakhulu-ke. Kube ukuthi impilo yami bengivele ngiyiphoqe ngifuna ukuyiphoqa ngenkani ukuthi ngizoya. Uma ngiyiphoqa ngenkani bebevele bekhetha ukuthi ngcono ngingayi ngihlale endlini ngoba bevele ngahlambuluki nje bavele bavale yonke into.
ukuthi manje ngivele ngingikwazi ngetabeni ngahlambulukile angikwazi ukuthi ukuze ekhaya emphefumulo ngahlambulukile inkinga yami bengingakuthandi ukuze ekhaya emphefumulo bengiyimisele nguye ngokuthi ngiye eKenani mase ekulaleni kwami-ke bese bethi wena uzwa kade sikutshela ukuthi uhambe ekhaya emphefumulo vele babekade bengitshelile-ke bengisemakhaya bathi bangitshela ngendaba yendlu yababe eyakhiwa la ekhaya ukuthi mntanami uze ungasali mase kwakhiwa iphalesi lenkosi ngoba isitini sokuqala esiyobe sibekwa laphayana ephalesi uNkulunkulu yobekhumbula bonke ababehambe bethakatha beganga bezangoma bezinyanga uze ungasali mntanami ngoba uNkulunkulu fanele asikhumbulile nathi kuleso sitini sokuqala esiyobe sibekwa endlini yakhe le yakhiwa ekhaya emphefumulo kodwa mangifika lana mina inhliziyo yami yalibala yileyo nto ngayitshela ukuthi indlu izokwakhiwa mangihlambe sibuya eKenani inhliziyo yami lokhu ijaha ukuthi iye eKenani uma ngiyeleke lana-ke sengibona ukuthi ngivalekile angisakwazi ukuya eKenani angisakwazi ukuthi uze ekhaya emphefumulo bathi ena uzwa wena kade sikuthumile sithi hambe ekhaya emphefumulo yosebenzela kwakwade kuzofika iy'ntandane-ke la ekhaya ngaleyo langa bengithethisa bathi kunodaba oluningi oluzofika ekhaya emphefumulo ngangingazi ukuthi uzofika iy'ntandane ngangixake ukuthi lolu daba bangitshela ngalo kuzoqhamuka ngakephi bese ngathi ngiyagijima esibonakalisweni ngiza la ekhaya emphefumulo kodwa ingethe ngiqhamukele kulomilele ngala ngemuva kwethu ngiqhamuke bese ngifica itende elikhulu uma ngena kuleli tende elikhulu ngifica izalukwazi ihleli phansi lezi zalukwazi engasakhona ukuhamba eseyiguge kakhulu zingithethise sithi ufikela ngalesi sikhathi yalibona udaba lungakanani kufanele kuyosetshenzwa bese zithi wozala mangithi ngiyasoma sithi wozala phuthume umshumo imajiya ufike ucele ukuthi ucela umnikela ngegazi bese ngibhideka ukuthi igazi shuthi sengiyojova mhlawumbe bese gijima uyozahamba umshumayeli bese ngiyagijima khona esibonakalisweni ngifike ngiguqe phambi kwamshumayeli waJason kuthiwa kuzokucela umnikela ngegazi ebesithi umshumayeli waJason nibangaki bese ngathi uyasibhala sibancane singomama ngathi bhala omama abathathu bese sithi ngilandeleni ngiyomnikeza lo msebenzi loyo bese siyahamba la ngempela uma ngifika la ekhaya bese ngifike ngikudlulisa lokho usuwutholeke lo msebenzi loyo bese ngizwa nami egazini ngikhululeka ngiphila ukuthi sengikwenzile lokho abangithume khona bese ngisalelwa icala lokuthi-ke sekufanele ngilinde lesi sitini okuthiwa sibekwe ekhaya emphefumulo ngikwazi ukuthi ngizosibeka emveni sokuba ngenze yonke into abangithumele ngibe sengikwazi ukuthi ngiphile ngoba singakwabekwa lesi sitini bengiphupha imikhuba nje yabo ababenza bebengikhombisa yonke imikhuba eyayenziwa yibona beganga kudala ukhokhokazi wami wangikhombisa ngale ngemuva kwekhaya emphefumulo wathi ilapho kuhleli khona izangoma lezo zisaqhubeka nomsebenzi wazo zisawenza bonke ababethakatha basaqhubeka bayakwenza ngale wathi siwoza lapha bengizongena la egeyithini wathi siwoza lapha umntanami uzokhombisa izinto engangizenza wangihambisa waya ngale ngemuva kwekhaya emphefumulo ngale la ugeza khona izangoma vele athi angikhombise bese ngibona umfula eyimemeza lento yakhe emfuleni vele icala lakho ukhokhukazi bengilazi lokuthi ena wahamba wayekhaya kubo bamfumbathisa wafika emzini wafika waqotha abanakabo bonke uthi lo msebenzi-ke ube sowuphusha kakhulu wabe sesebenzisa into yakhe emanzini owayimemeza lento le ukuze kuhambe umnakwabo uthi amakhosikazi ayengabanakwabo babeba u-15 wabaqotha bonke ukuze kusale yena yedwa endodeni wathi wozala mntana ngikutshela ukuthi yini engangiyenza wangitshengisa khona ngani ngambona lento eyenza emanzini wayekwazi ukungena afika aqhumane nayo lento emanzini kukhona umalumeke ovelile engamazi ukuthi ubani ongathi ubezocela into eselelo kulesalukwazi lesalukwazi asinenhliziyo embi kakhulu sibe sesithaka angena emanzini uma ingena emanzini umalume abangesaphume emanzini angazi noma lesi silwane sakhe samanzini samgunya or samenzani ngoba abangesabuye emanzini uma ngithi ngiyabaleka ngizekhala emphefumulo because inabantu abebezigqila zakhe uma ngithi ngiyabaleka ngijika ngizongena egeyithini ekhala emphefumulo avele lisakwa singigaxe ngey'ntambo lezi zezangoma singigaxe singibophe ngaze ey'nyaweni zithi ayingeni lento ekhala emphefumulo angithi yazi ukuthi ayingeni lento ekhala emphefumulo ngithi ngiyazama ukuyikati ngingaqaqeki sithi khuphuke ibeke eqolo ngikhuphule ngiyibeke eqolo sithi kuyi wozongisebenzela ungayi ekhala emphefumulo la zinto zami
sasihambe esiganga ngicela ungayithethelele njengoba sengikwenzile abangithume khona bangikhulule kunami ngelinye ilanga bahambe beye emhlanganweni sebehlambulukile. Ngizocela imindeni engigoqele empethelelweni yaseNgezulu. Ngiguqele imindeni ongamakhosi hlangothi zonke zokugalela kwami kusukela kwabangida bakaGumede kuhlethe kuze kuyoxhobala abadala bakhona uShembe abathethelele bonke abalwa noShembe kuthiwe namhlanje angizohlambuluka ngihlambulukele lonke uliko legazi lami alala noShembe. Kuyakwazi manezabesa ngolunye usuku ngizibona esweni iqhamiza lwazi eziwu-2 bese ungathi umhlangano uyasuka uma usuka umhlangano uqathaka amavodo uma ngiwaxosha bese bethile lokho bahamba siyabongela nathi siyafisa kodwa njalo uma siyasondela kuShembe hlale siyibona simjaha ngabe sengithi mina hayi mhlawumbe akusinina ababe phambi kwena benza lokho baphendule siyisalukazi sathi hayi mntanami nami nginaleyo nkinga naye uMshumeli Majiya wangisiza nawe uMshumeli Majiya uyokucebisa na ngibuye ngizokhuluma lokho khuluma kuphinde kolunye usuku uvele umkhulu ungathume emgwaqeni bazowakhiwa umgwaqo uzofaka itiyela ngalowo nyaka ewaqala ufaka ngawo itiyela ngilele endlini ngibona isolokasweni uSipho ubabona namhlanje 14 uzolungisa umgwaqo ekhaya lemphefumulo wathi uyambona ukuthi njani waveza ohlangothini lakhe ngalapho ungathuli imele kweseyike ngalapho wathi namhlanje wenze osebenza ekhaya lemphefumulo wenze umgwaqo uyozubuye emzukwane kwavala 14 nangempela ngenza kanjalo kuphinde kolunye usuku bakutshala umbila komunye nyaka bakutshala ngaumbila ngawutshala wathi nje ukutshalela umbila lo wathi abantu bakini bonke bathi mabefika emzini kaShembe bafike benza amangcoliso bawungcolisa umuzi kaShembe kodwa namhlanje lokho sibeke kuwe wena oyolungisa wonke lawo macala wathi yonke lezo ingane zenza yonke leyo nto wena oyogeza lezo zinto ngathi mina hawuyindama wakhetha mina wathi ngithi kuwe usho uma ungafuni ngase ngibuyela emumva ngahamba ngobheke ensimini wathi ngonyaka olandelayo angangaya wabuya futhi ngahlangana naye lapha ngasesihlahleni somama athi indaba ungayanga osebenza ensimini ngithi baba ngidedela abanye kulonyaka abasebenza bathi uyayibona bakhiphisha ikhatole lapha ensimini yami ngithi mina baba wathi hambi yolungisa ngoba wena ufanele ukulungisa wabesegoba ekhanda wayinengozi ngizocela ibethelo Shembe ngiqaba ungaShembe lesihlahla segatsha lempande eqhamuka osizini Shembe enomthwalo eyakushaya eyakulimaza eyakuthuka eyakwenza konke Nkosi yezulu umhlaba ngiyo ntalo enjalo namhlanje singaguqele bathi angizobahlambulukela ngizobacela impethelelo njengoba bekuyo emhlanganweni wathi inkosi amabezakhe wathi umhlangano uyaphuma uzoya emhlanganweni kodwa kuthe masekusondele wabuya wathi mntanami awusazibuye emhlanganweni semashonda waqhamukiza kwaze usuthuza afike zamaphezu kwetafula sengathi seguqiwe sekulaphunyulwe khona zakhuluma nobaba zakhuluma ngangeza ukuthi ithinteso waqondwa mina wathi wabuya wathi phindele emumva wena uyekhala emphefumulo laba beza nentuthu laba abafanele uma bebazile emhlanganweni phindela laba ekhala emphefumulo uye bayise khona emaphoyiseni nangempela akuthema kumhlangano eKenani ngabele ngagula ngajika ngabuya ehomisi ngabafike eKenani wathi ngiphathi nayinsuku ngacikela ngathi angiye ekhaya emphefumulo ubalaye ngoba bangilayela lomama emhlanganweni ngizohlala endlini nje ngingani waqhamuka uMshumeli Majiya esibona ukuthi ngisekhaya wathi ngithe kuwe hamba ucandela amatshe wena ngingayi futhi nangosuku lokuqala phinde abuye okwesibili athi ngithe hamba uyocanda ngaphandle komuzi kwangathi umuzi wasekhaya kodwa ngathi uceda ngaphandle ngingayi futhi nangalolo suku wathi okwesithathu athi awuzwa wena waqhamuka nebhande wangishaya ngebhande ngaphikimaze kwamdelana ekhaya emphefumulo ngapho ngazosebenza ngahamba ngawacantela amatshe kuthe mase ngawacantela amatshe ngibona kungathi la ngaphathi ekhaya emphefumulo kunenhlansi uthengela ngesango mayengena ngesango ingathi ihambe esipoli yenhlansuthini abesephuma ubaba nebhande engafike egaxa ngebhande ithi mayishaya ngebhande kuye namatshe ijidele ngamatshe abesethi-ke aqalenisa bonke laba benzele nto kumina bazofa ngesikhali kuthe uma ngabe sho njalo ungazibona kungathi kunabantu abaningi abangaqokile ngoba mhlophe mina ngqokile ngoba mhlophe njengoba ngigqokile uNazaretha wami uma ngithi ngiyokugcwele igazi khona igazi lisemanzi ngiwuphumule ngibeke eceleni bese ngiyaguqa ukuthi Nkosi yami uNazaretha wami ugcwele igazi esifubeni ungcolile ngiyacela Nkosi yezulu umhlaba ubaba abantu abenzele nto Nkosi bathethelele
Kodwa unkulumo dadewethu ushana. Amen. Emva kwakhe wayeseqhamuka ikasuthe engathi izomgwaza emhlane ngomkhondo. Wayesethi le nto yenzekile kusukela kudala kade kwasiyenzeka. Amen. Ogcina lo abayizongena mina. Ngekhethi inkosi yasezulwini unyazi lezulu. Ngiyacela uNkulunkulu unyazi lezulu. Lingiphi isibindi. Ngovalo kuphele ngoba ngiyaluza ngiyamshaya. Nginomphumela wamgoghozi entabeni zasemthandeni inkosi ngiyakagumela. Ngizocela uNkulunkulu unyazi lezulu ngaphambi ukuthi ngihlambulule abazali bami. Ukuthi abazali bami bangikhumbule ngoba angisakwazi usuke emhlanganweni bangivalele ngithi banamacala anzima. Angikwazi usuke emhlanganweni ukuthi abanimuzwa ngengiphamba. Ngiyacela uNkulunkulu unyazi lezulu abakhumbule. Izolo ekuseni ngithandazeli kuzokhuluma ukhobokazi wakithi wasendulo ngekhathi zezimpi. Uthi mntanami ngabulawa ngashiswa ney'ngane la ngangicashe khona bafaka umlilo namanje umlilo uyangishisa nabantwana bayakhala. Ngicela mntanami ungisize ungiyele nyazi lezulu likwazi ukuthi lo mlilo ngoba ubusuku nemini ngiyakhala angizwa umuntu. Cela wena mzukulu ngiyazi ukuthi kunzima. Bantwana bakamezwe esinomhlaba ngiyakhulela uNkulunkulu wami ehleli ngokuphakama umbenqango wezizulwane zey'ntandane zakulelizwe amakhosi noNdlunkulu nezizwe zonke zakulelizwe. Ngiyacela uNkulunkulu wasebuhleni wakaNazaretha afihle umngane bami bese ngiphe yakhe izwi belinye nami ngifakazele le nkulumo ekhulunywa abantwana bakamenzi wezulu nomhlaba abathumile kule nkundla yokuba bazotinda isililo bazokhalela izulwane ngezulwane eziwulibo egazini labo ezibhathwe emathuneni ezingadlulile ngenxa yomthwalo yezono ley'thixo zabazali bethu abayithatha bayishiya kithi namhlanje ziyasinda. Sicela ukubonga kumbenqango unyazi lwezulu ukuba usihlengile unyaka wonke odlule waze waphethwa. Amen. Sisaphila mina nawe okhona ngalo mzuzu. Amen. Bantwana bahle basezulwini ngiyathokoza uma ngibona abantwana babantu iningi labo lingekho. Kuyacaca ukuthi bayawuzwa umlayezo esudlulisayo ukuthi uma uThixo la ezweni lasemaqadini emzini omkhulu oyisigodlo sezindlu zonke zasezulwini ebuhleni bokuphakama umela uNkulunkulu asingeke ukuthi sibe kude naye kufanele beseduze kakhe ngoba ushembe umbatha thina nemphefumulo yabazali bethu. Amen. U-amen ngiwuzwa umncane engazuthi lokho engikushoyo kuliphutha. Kuyiqiniso ukuthi ushembe maye la ezweni lasemaqadini kufanele sonke sibe sehleni mayibonge Nkosi. Usalela abantu abathunywe emleni njengoba bebeka abantwana babantu ukuthi abanye bethu bayeKenani afika imindeni cha jikani nekhaya imphefumulo ngoba sikwazi ukulandela uNkulunkulu ney'khwama zokubulala. Labo bantu abanjalo usuke azi ushembe ngabo ukuthi kufanele babe sekhaya imphefumulo kodwa oze ekhaya imphefumulo ngoba ethi ithempeli lakhe uyaphambuka uma ukhona uNkulunkulu lapha ezweni lasemaqadini akekho umuntu ekufanele abe sethempelini lakubo. Sonke kufanele sibe sehleni mayibonge Nkosi. La isempuleni lapho uNkulunkulu esibethumela abantu ngokugula kwabo. Njengasesibhedlela isibhedlela kunamawodi la kusho khona ngomhlakabani nini niphethwe isifo esukuthi ninikeza lowo date. Nini niphethwe isifo esukuthi ninikeza lowo date. Ushembele usuke nikeza imphefumulo abazali bethu ukuthi ngosuku lokuthi siyohlangana ekhaya imphefumulo empuleni wami ngolhlambululo ngiyothetha amaqaleni bese labo bantwana bethunyelwa kodwa uNkulunkulu maye la ungezi ungadunywanga emndeni yakho
uNkulunkulu la ezweni lasemaqaqeni. Mayibongozi. Mayibongozi. Asivume lo asiyekugwinya. Uyizimiso nomthetho. Uthi uNkulunkulu maye la ezweni lasemaqaqeni asidingeki isiwe la. Abantu abadingeka babe abathunywe indeni. Ungakwenzi ijwayelo ukuthi ubaba maye la besuzana nokungathunyiwe. Futhi lapho ekhaya impemulo akulona ithempeli lomuntu efanele zinjalo noma eseyikhathulile indima athunywe yona. Mase ekhathulile indima othunywe yona, hamba phela kuye ethempelini lakini uyolinda ngokudumisa uNkulunkulu kuze kuvele lapho khona sekufanele uzolandela isigaba esilandelayo. Mayibongozi. Umvangeli lo bekhuluma nje besiba naye umvangeli ngoba ezothetha icala lithize abesebuyela ezweni lakubo abuyele ethempelini langakubo abuye ngoba ezothetha icala lokuthi hhayi ukuthi abesenze sengathi sethempelini labo akulona ithempeli lomuntu lomuzi. Yathi inkosi yamaNazaretha ikhonza izinto zasezulwini bantwana base-Afrika yathi akulona isekethe lethempeli akulona isekethe elithize leli angeke umfundisi walana umvangeli walana umshumayeli walana wonke umuntu ongena ngesango walana. Ngoba lo muzi umphefumulo yonke lelizwe lingabantu. Ingakho ethe kwakunene umuntu mayesukuma ezethula yathi mina nguSibanibani wasesibanibani ngiqhamuka ezweni laseThini ngaphansi kwenkosi uSibanibani kuphele kanjalo. Hhayi umfundisi womvangeli nomshumayeli ngoba labo abantu bathuli ngobamhlophe abanabo umshumayeli nomvangeli banenkosi. uNkulunkulu wathula emakhosini. Mayibongozi. Ungaboni ngoba siwagqokiza amakhosi siyaphambuka. Amakhosi ayimiswe umvenqanga ukuthi wona ayoba abafundisi bezwe ngoba bona baphethe amazwe abaphethe isizwe. Mayibongozi. Siyofika leso sikhathi amaNazaretha aye kuphanga abangaphezulu baye kuphanga abavuma izwi laShembe ukuthi abefundisi bokuqala bezwi kaNkulunkulu amakhosi. Awukwazi ukuthi inkosi ihlubuke kodwa umshumayeli nomvangeli nomkhokheli uyahlubuka nomfundisi uyahlubuka. Inkosi ayikwazi ukuhlubuka ngoba iphethe isizwe. Abantu abasuke beze ekhaya impemulo nabazehleli baphuma ngaphansi kwenkosi. Bakhonza abahle basezulwini. Ngiyaxolisa ngoba khona namakhosi ondaba ezitha nabangaphezu kwethu. Kodwa ngicela ukuyitwika le ndaba ekhulumele umntwana kuthiwa wakaZulu. Okokuqala khona abangenile la ethempelini ngoba abantu bathini ngomhlobo umuntu angene ethempelini oyinazaretha usowabhabhatiswa. Ngithi wabhabhatiswa wabhabhatiswa ingubo emhlophe pho usho kanjani ukuthi awuyigqokile uyayigqoka. Akayigqoki umuntu ingubo emhlophe ongayikhethi inkosi wayesebhabhatiswa akayigqoki. Awayikhethi inkosi akabhabhatiswa umnsizwa kaZulu awabhabhatiswa awayigqoki ingubo awuyigqoki nje futhi ingubo uma uthenga into uyayibeka. Esokufika kona lesi sekhe sehlelweni lomntwana baningi sibahlele kodwa basindezele. Insimu kaShembe leya intombi insimu kaShembe akukho kusha ngaphansi komthunzi la okangathi kubheka kusha. uNkulunkulu wayibekile nje emakhosini. Amakhosi kusukela emandulo isigodlo samakhosi kwafekwe isigodlo samakhosi bese kuba ilawu leyintombi ngoba intombi yahlala khona umvenqanga phakathi kwazo. Mayibongozi. Ngikhumbula emlandweni ukuthi ngemihla yenkosi mangaphazama umcetshwane iy'nsizwa zalunguza esigodlweni seyintombi zanelwa iy'dlozi zonke ngoba zakotela othangweni zabuka isigodlo seyintombi. Kwase kusuka iy'nduna namabutho ayeyibuka bathi ibutho elithize lilunguze isigodlo seyintombi kwathiwa qoqo zonke lezo iy'nsizwa faka phakathi esifayeni. Into eyenzeka lapho kwenzeka ubunuku kangangokuthi kwaba isiningi soNkulunkulu emlandweni kuthiwa lezo iy'nsizwa ezabanjwa yilunguza isigodlo seyintombi zafakwa esifayeni kwasekukhitshwa ingcwithi emabutheni ezazi-specializer ngewisa. Amabutho njengokubona namasosha nayonke into khona ospecializer ngama-hand grenade
ukwazi ukugxila amabhomu, khona ukwazi ukudubula, khona ukwazi ukuphatha amashimkhadi. Nakona konke lokho kwakuvese ukhona endulo ebukhosini nanoma yiphi inkosi yayiwazi amabutho athi lo uyingcweti ecibeni, uyingcweti evikeni, uyingcweti yokuthithela amatshe. La kwathi wafuneka abayizingcweti ekuphahlazeni ngewisa. Kwathathwa lezo insizwa zabekwa lesifayeni zabekwa labasekhishwa lezo ingcweti kwathiwa aphahlazwe amakhanda, zaphahlazwa lawo abalunguza babuka isigodlo seyintombi, kuthiwa babuke umhlane wenkosi, babuka umzimba wenkosi ngoba babuke isigodlo seyintombi. Kuthiwa babekwe esifayeni baphahlazwa ngamawisa, ubuchopho babo bahlangana nobulongwe babulawa. Kwasekhuluma iy'ngwevu endala zathi awu emhleni yakho Nkosi uSibani bani, sekuphinde kwenzeka esinye futhi isika, alisaphinde zibe khona iy'nsizwa. Amacala ahlale amakhosi, isikakhulu amakhosi lawa akhiqize iy'ngonyama. Yiyo kufanele kuthetha lawo macala ukukhona umbhenqanga phambi kwethu uNyazi wezulu ukuze iy'nsizwa zibe khona. Khona iy'nsizwa namhlanje emazweni akithi. Iy'nsizwa isemakhuluma ngesizwa kukhulunywa umuntu ohloniphayo nesizotha. Kodwa isidlalelo kwazi ukuvikela izwe. Namhlanje suke libhoxongane ukuthi insizwa oluthola kuthiwa sebandle nomfazi womuntu. Ngoba lokho akufa kwaleza insizwa, leyo ntuthu isavukile emathuleni. Noma bona kodwa babulawa ngendlela uNkulunkulu ayinganisile. Babulawa ngendlela uNkulunkulu ayingayivumi. Inkosi uDlungwane kaNdaba, uShaka, kuthiwa wayenonya. Kodwa khona la uNkulunkulu ilanga khona lithi simncomele into eyodwa ukuthi wanqamula wafaka umkhawulo wokubulawa abantu ababekade insizwa mayone umuzi wendoda. Wakuthatha leyo nsizwa nentombi banelwe ijozi ngoba wangenkolelo ukuthi laba njengoba sebonene isiqalekiso sabo sizokwehla sizophazamisa izwe. Kwathiwa babulawa bahlangana naso isiqalekiso singakafiki emhlabeni. Babebulawa abantu, insizwa mayingene nesibhono sendoda yayibulawa naleyo ntombi yayibulawa. Wafika uShaka emhleni yakhe wanqamula. Wathi cha, angabe senziwa lokho akube khona ingezamuzi nenhlawulo zadalwa uShaka. Ngoba wayekhalima ukufa kwabantu ngale ndlela uNkulunkulu wanconywa ezulwini uShaka ngoba lokho kufa kwabantu kwazohambe bese kuba kubi. Njengoba namhlanje thina sizukulwane samanje kuyinhlakavukela nje ukuthi umuntu oningane yomuntu babezababona abantu uba usalandela lelo siko lophunga nomakela lonkosi inkulu lokuthi umuntu mayomile akabulawa. Ngabe kunjani njengoba izwe selibule kanje? Iy'ntombi sezahluleka ukuyigcina ney'nsizwa zahluleka ukuhlonipha iy'ntombi. Ngabe kunjani? Ngaba lidiso la nkonde khona-ke nkonde ekutheni lensizwa yonile, kodwa sicela ukuthi umfana kithi indaba ezinto uze noyihlo nonyoko ukuze sikwazi ukululeka phezu kwabo asize. Ngoba leyo ntombi wambatha nayo noma ngabe kuthiwa zange uyone aseyona intombi. Uyazi ngobani? Kuqa leyo nkosazana wambatha nayo iseyona intombi. Asekho umuntu ofanele ayithathe, sefanele ithathwe uwe. Uyazi ngobani? Ngicela usukele nabazali bakho, yes? Akekho nabo ethembele ngale. La ethembele. Usukele noma usibonane naye. Ngoba sekuyicala emndenini wakini. Yes? Uyezwa yini? Ngiyabonga, hlala phansi mwana kithi. Bantwana abahle basezulwini, siphuma emhlanganweni omkhulu ezulwini, eKhenani sezulwini. Amen. Mase eKhenani suke siyezulwini. Imizi kaShembe lengasekuhleli koJudiya nakuphi imizi le yakhela amakhosi. koJudiya nangakini bangomuzi kaShembe, amaZulu kaShembe lapho. Amen. Onyazi wezulu. Lana isempuleni kaShembe. Lapho khona egeza khona imphefumulo undaba ezitha nje ohleli phambi kwethu izwe aliphathele uyisemkhulu angeke angitshele umkhono uNkulunkulu ogeza umphefumulo ngakubo.
awukho kodwa uNkulunkulu ekhona yogeza inyama yethu uma sibe nezishozi noma kade siyofihla siphume emfihleni sizwa ngangazi ukuthi mina ngabithi izinsizwa zihambe ziyohlambuka emfuleni bese ikhuphukela ekhaya noma kunezishozi noma kunamathile athize noma kuyolahla isikhwakhwala lesithize iwe emfuleni namhlanje zangoma nenyanga omajiya sebethatha abantu bayohlamba iy'nkomo iy'mbuzi ney'nkukhu nayo yonke bayingcolisile imfulo ingcolile dole inani idole yonke into manje ngathatha umphefumulo yakhe evesi ingcolile ayithi ayogezwa emfuleni wazaphela umfula wakhe nanto ikhala umphefumulo amen ikhala umphefumulo lena mayibonkosi ifana nesonto langakithi nelanga kini kodwa banenhlanhla ababoni lendlu thina esidindlu ingaka abanye bathi ifike ezulwini abanye bathi ingangomasha abanye babona iy'manga phakathi thina sibuhanga ngamehlo kubona mina ngibuhanga ihlo lokubona anginalo ngifuni futhi ngoba abanamehlo kubona bagcine sebebabona sebezenza oshema anginayo futhi indlela yokuzwa asiyifuni futhi sibambe igama elilodwa lapho uNkulunkulu la 2017 kala 31 wathi siyabalanda umhlaba wonke soba lapha ekhaya emphefumulo kusho unyazi wezulu ngoyithenga i-DVD le ekuthiwa bayigeza amasosha soba yinto ayikho yabe kunywana shembo bayigeza amasosha amasosha aqhamukaphi amasosha aqhamiselwe ngamabutho wafika kwakhona amabutho oqala lelizwe bantu masebesiphangile abacindezeli basebethi masebesiphangile baphanga amabutho wabulala amabutho waqeda kwasekuphendwa amasosha lawe kuno ngathiwa ahamba aya ngaphandle ayofunda isikali sabezizwe noshaka wabakhipha amasosha amabutho ayofunda isikali sabezizwe bakushaka sekulewe nabo wafana nabo lawe kangade hambile ethiwa amasosha omkhonto kodwa amasosha omkhonto awumfanekiso amabutho asendulo lamabutho asendulo yiyo lawa abamba isibusiso lesi sipho unyazi Kenani mangabe siyalandzisana siyaqaphela siphume indlela unyazi makhipha isibusiso lesikhipha kathathu manje aza bazophamisa izandla nangiphamisa isandla engathi ngiyasibona sohlala ezandleni kanti isibusiso sikashembe siphumulweni lapho asizi kithi siye emathuneni okwakumkhulu bethu siyabonga emathuneni okhokokazi bethu lesi sibusiso sikhipha ushembe esiqondeni kuwe majiya asizi kuwe ngqo wena majiya onganene wethuna siyabonga majiya inqobo ukuthi nenkani esingazi bakuphi ono majiya njengoba lesibusiso siza kubahleli kuphi mangabe ukhokho wami okuyena zala abantu noma umqambi wesibongo noma ukhokhokazi wami okuyona owathi eqeda ukudaba izulu nomhlaba uNkulunkulu waseqhamuka yena owaqala ukona loba sithi mhlawumbe ngaphambuka endleleni ngangena ushembe wabadala abantu emva kokuthi sedala yonke into wabumba yonke into wasedala abantu bathi ngizokwenza amakhosi imbuso yonke into ekhona emhlabeni wafika omubi wathi lele igugu lakho oyenze ngomfanekiso afana nawo phela thina senzo zawo umfanekiso ofana nawo uNkulunkulu wayibuka yena wasithi asenza abantu bafunze thina bafane nathi kwasekwenziwa ukhokho wakho nokhokhokazi wakho wasemandulo bahamba kahle ezozukulwane kwakhona isizukulwane esihluthekayo sasala ngemuva saphambuka endleleni kamveli nqangu kulunga sangena ehlazweni kwasesifumana omubi abazali bethu laba bokuqalayo ababhimba olibeni lesibongo sakini
isibongo sakini phela kungenzeka ube isibongo sakini hayi ngoyihlo futhi hayi ngabakomalume mhlawumbe omalume kaNyongo mhlawumbe omalume kaKhokokazi la uphethwe khona abakini mayibonga Nkosi la uphethwe khona wena ozazi ukuthi udabuke kanjani indabuko yakho ithini uqhamuke kanjani mawuqhamuke uzalwa yihlo weyibhusimane nowazange zenze lutho awukho kwayihlo Nonyoko mhlawumbe uzalwa yikhehle lalizigebengu elenzanga lutho komalume wakho awukho komalume wakho ukomalume kaNyongo ilapho kwabakini khona ukhuluma ngabo ukuthi lelo libo lalo mndeni owaqala uphambi kwendleleni ibona abantu sima emayikhini isibusisi ushembe phezulu kwentaba enqunu ekenani siqonda ngoba usiletha kuwo wena lapha la ukhona nabo singaba nawo la ethempelini kodwa la umphefumulo wakhe khona ilapha manje ehlele esigodini sosizi noma ukhokho wakhe ebosheni umuntu wayethwebula abantu uhleli naye lapha ehleli khona uboshwe naye ngokwesiqu senyama uyayaluza zembe izandla kodwa ngomphefumulo uboshwe lapha ngoba ngamathumbu akhe uyigazi lakhe ushembelo wakikhala emphefumulo ukuthi akusuke thina size ngeziqu zethu ukuze ushemba akwazi ukudonsa bona bazongena ekhaya lethixo mayibonge Nkosi makuphuma wena osenyameni nabo bawugcina sebevumile uyamuzwa uthini la mntwana uthi wawuwa ngentambo zokungoma ngoba uzovumele wozokwenza umsebenzi wami hayi ngoba bengafuni ungena ekhaya lomphefumulo bafuna ingane nesibili ezovuma ukuthi Nkosi ngiyavuma ukuthi ithongo lami ngiza nalo ekhaya lomphefumulo ngicela Nkosi ungishumayezele lona mina ngivumi ukuthi ukhuleke nalezithixo ezibabhajisiwe ethunweni bangakwazi ukudlula ethunweni mina ngithi abavume makusha wena osenyameni ithi Inkosi uthi mina Nkosi kuya ngawe wena mnikazi womzimba nalisho njalo uthi mina Nkosi kuya ngawe wena mnikazi womzimba ukuthi uthi wena mnikazi womzimba uphenduka indlu yokuhlala yonke inkumbi zabantu abanamacala vuma wena qala uthi mina ngiyavuma uthi akumweli izwi lonyazi manje unyazi abantu lezithika ngeke ezwini lomndeni wenu lezithiko abantu abamayidlule ethuleni mkhuba semhlabeni makuvuma wena nabo bagcina bevuma lokhu losalukwazi sikhuluma nomntwana akhuluma ngaso azovumela nje mayevuma ngokuphelele ukuthi mina gogo ngiyakuzwa lezi ntambo nguma ngazo kodwa ngithi mina asivume siye uNkulunkulu emzini wakhe ekhaya lomphefumulo siyogeza vumani kulahlithiko siyovuma lesalukwazi mayibonge Nkosi ufuneka isibindi ithi Nkosi ngayezulu nithi lele ebuthongweni babe befika bevula ugebhezi wekhanda lapho mabe babona ugebhezi wekhanda cabanga into eyiningi cabanga amakhosana ayinqwaba cabanga iy'moto cabanga iy'tokufela bese belivala kwavala ayo ucabanga into ebolileyo ucabanga umcebo asiye leya ngane esanduzalwa silinde yona ushiwe nje kanjani abantu mabefike ephopheni kokucabanga kwakho nasey'nzulwini zakho bafike ucabanga ngabo mayibonge Nkosi ujabe Nkosi ngobenzelani abantu bakithi ukuthi bakhulume Inkosi lezithixo ezibabophile bathi babevuma sebekhona bathi awulina nicabanga ngathi kuthi hayi vula impompo wesibusiso ukhanye-ke nomntwana uzakwazi usithethela amacala mayibonge Nkosi abangafiki kugcwele iy'moto kugcwele amakhosikazi awu-100 nabo babenawo amakhosikazi awu-100 amanye futhi amakhosikazi babathola amakhubalo okwamacala lawo ngoba abazange baganywe ngokwemvelo bakhanda bawoshiwe ethuneni ngoba amakhosikazi awaziwa bawakhanda ngamakhubalo amacala asihlalele uNkulunkulu sikhiphile isibusiso sasifike emzini oyingcwele sifike esikhathini esimbili bantwana benkosi kade sihamba usuku lonke usuku olulodwa lonke kodwa ubusuku nasekuseni kodwa usuku olulodwa ngohlanganisa ama-hour wafika uNkulunkulu wasikhipha isibusiso wazakulathana zibuze ukuthi
lesi sibusiso sisho uNkulunkulu siyawokhokho bambakuphi bona ukuze sifinyelele kwena ngoba behlele sikhotheni behlele ekapokweni abanye bethunjiwe abanye okhokho khona abantu abaphethwe okhokho abangazange bazalwe ngifisa ukuchaza lo uthi omunye umama esukuma la eminyakeni mhlawumbe mhlanu noma mithathu edlule uthi ulandwe siqhamukisa kwazi kuthongenelele ngihlakala sadonga ngokutshengisa umntanami umama wami azange ngibulale mina azange ngiphushule azange ngize ngiphunyuke futhi kodwa ngawa kuma wami umawa weqa ilungu abamcuphe ngalo abanomona mayeseyotheza useza mnyibilika isisu uzwa ukhonto ethambayo usesithele emobeni useyidedela lento uthi wabona umama uyihlulwana nje engathi amathe uthi wayesekhona khona uma wayesegqibagqiba kanti uzohogelwa amathalaka lawa izinto zihlathini wathi esuka noma ekhona amakhalaka ngoba noma akwazi nalomkhono angihukuluza uthi mina ngukhokhokazi wakho mntanami nina ninzalo yami nonke mina ngukhokhokazi wesizukulwane sesihlanu sazomhlanu wesisikhombisa yini uthi nanzalwa yimini awucaba ngikhuluma ihlule lithi nanzalwa yimini kwenzeka kanjani ukuthi umuntu engazalanga bese uthi uyena unzalayo kwenzeka kanje ubabekazi wakho udadwa kukayihlo umuyihlo ekuzala ubabekazi u-anti-ke ngolimi lwamandiya lokhu kuthi u-anti udadwa kukayihlo umuyihlo ekuzala u-anti wakho uthi ndodana kuwena ngithi iy'ngane ezalwa wena ukuthi abazukulu bakho naso esakwazi nizalwa yini ngoba iy'ngane zakwethu esinizalayo nizalwa yini uthi wozobona-ke mntanami uthi uhamba naye ozongena ngesango la ekhale mphefumulo wadlula lapho unesitampoke esilapha ngasejamangweni lapho asele khona epake khona imoto phezulu uthi wafika wama khona wayesehlala phezu kwesivalo wathi mntanami bonke ngababulala bagcwele la uyaze balambile kodwa bahambisa ngomgudu ohambile ngoba unyazi langilanga lathi mntanami sekonakele mntana usubulele kakhulu ngoba unolaka lokuthi awunakiwe uhlele esiswini senja woza ngithathe ngusekhale emphefumulo uthi unyazi lamthatha lamletha la ekhale emphefumulo lathi mntana kodwa uzokugezwa fanele qale wonke labo ababulala uzogezwa nabo uthi mntanami ngikulandane mntana ngoba ngifuna wena uzongisiza uzosingenisa ekhale emphefumulo uthi bahamba naye baze wofika la uthi uma befika la safike sahlala sathi la ngihleli khona ngihleli phezu kwesivalo konke kugcina la uthi sasesukuma lesakwazi isivalo savuleka masivuleka wena wabona umnyundu mawumfumputa ufuna ukuphuma ehlabathini makade kunethile uqale ukufumputa uphume ngaphandle uthi nabo baqale ukufumputa esitambokweni lapha bese kuphuma uthi udaka luphume kanti umuntu uthole ngekhanda lifithike xala uthi waphumisa kwakhe waphuma ibeka waphuma ingane waphuma uthi waphuma iwami tharatha uthi ababona abantu bagcwele udaka baphumela ngaphandle uthi nqaba abantu uthi wayesethi uyihlo wakho uyazi uhamba nini wathi sekuphela iminyaka eyishumi uthi wayesethi nange phuma wathi uyihlo wakho la waphuma uthi uma ephuma uthi akamboni dona udaka uthi esakwazi amsula wayesebona ukuthi baba uthi naye kwabulawa yini ngoba mina mntanami ngadliwa yinja ngaze nginako izulwane ezezimva kwami azange zinginake ngase ngiphukelwa inhliziyweni ngabulala uthi mntanami bonke abantu abami babulawa mina ushembalandile obalanda umgudu wendle baphuma la sesowena nawe kusole siyongena lapha ekhaya emphefumulo umbulela yena kwimpihlakalo ebuthongwenelele wavuka ekuseni wofuna lo muzi uthasisakwazi uyehostela abaze hostela ngoba yehlele kuchaza uvuka ubuze ekhaya emphefumulo uthi bamyona mayingena waphosana ekhaya la wasibona lesitampopo
unyazi wezulu aliphumuli because izinto zasezulwini abantu baseAfrika aliphumuli yabona njengamanje isiqu sakho uNkulunkulu uhleli ngaso ehleli ukuhleli ababuka neparadise kodwa ngekho yena lapho uthi umanzi uyasebenza ungene idankokweni ungene emhosheni ungene emaweni uyolanda babethwethule ngokungena wapha ekhaya emphefumulo ungena ekhaya emphefumulo uyamthuma yoba kuthiwa uthumekile nje kwakuthiwa uthumekile ngani thuma kuphi ushembe uthumela ukuthi awosilandela imphefumulo yabazali bethu mayibonge Nkosi isibusiso ushembe usikhipile kena so hamba wasikhipha kathathu inkinga sazi ukuthi sihlele ezandleni ey'njani abazali bethu basendaweni elungile lesibusi ngafika thina silungile ngoba sazi asisukumeni sikhuthala masize la emzini wonyazi enkuleni asiyimisele mayibonge Nkosi sibathethele amacala into ebalulekile-ke masila ekhaya emphefumulo akubalulekile inkomo nembuzi nesimanga into ebalulekile inhliziyo yakho ephelele yawuzwa amen awukho abantu sebajwayele umnikela kakhulu abantu umnikelo wakho umfanekiso ngoba ezulwini mancenga uNkulunkulu uqhutshwe inkomo nezimbuzi kodwa ushemba kalindi inkomo nembuzi kanti ukubakhipha abantu bakini esigodini sosini ushemba uthatha inhliziyo yakho ayibuke ukuthi iphelele inhliziyo yakho ithembele kunyazi wezulu abese bakhipha abantu bakwathi nathi siyihliziyo yabantu umntwana wenu lo enemthumile ngiyayiguqula namhlanje ngenze ihisophi yokugeza nina ngenze umlotho wokulamula ngenze intethelelo yokuthi imthethelelo athathe inhliziyo yakho ushemba mayibonge Nkosi ayiphelele inhliziyo yakho yeke ukulokoza yeke inhliziyo yakho uqhamazele lokhu usuthi uyovala inkonzo uyakuhlala ngaphandle uyokhebuza indaba uyoxolisa amashini yoza yonke into umosha abantu bakini abathembele kuwe njengoba sindana akekho umuntu oyizela uthunywe imphefumulo umndeni wakini ungaba mkhulu ungaba mncane ungaba inkosi ungaba njani lapha ekhaya kuthiwa sonke siyalingana ngoba abazali bethu ethuneni ukuboshwa kwabo ubabopha bagcine bengabonakali babe ngamakhosi bagcine bangabonakali babondle kuwo ngoba isigwebo sinye ethuneni esokuthi awudlule ethuneni futhi amakhosi athwele kanzima ngiyawajabukela amakhosi ngoba inkosi ayigcini umthwalo wasendlini yakwabo ithanda nomthwalo wesizwe amakhosi amaningi ahlele ey'hlalweni ey'vuza igazi amakhosi amaningi ahlele ey'hlalweni ezayixushiwe ezayibhiliwe ezayiloyiwe kwakuyisiko la amakhosi noma kwakuwumkhuba wawo ukuthi mayihlale ehlale kufanele iqine amakhosi asendulo bese kufike abakhunkulu amajiya bathi babona indaba eziluhlela ukuzihlale zakho zingazamazanga ufunele inkosi asekuthini ngoba wayihlula uthatha ugebhezi lakho ubuze uphalasela kulo uthatha amafutha ayo lo nkosi uwabhike kulesihlalo khona sizoba nensika ayekwenza ngoba kwakuyinkolelo yabo emandulo lawo makhosi lezo y'hlalo zabo azipheli leyo yishuma njalo makuyinkosi yakamemela ezohlala phezu kwaleso sihlalo ukuthi masizolile sizolela yona amakhosi akhona njengamanje ahleli phezu kwamabili amanye awazi unyazi wezulu lakhe ikhala imphefumulo ukuthi uyosizakala namakhosi uze ungagcini ngogeza ihlalo isiko lenziwa kuthiwa geza ihlalo bagezwe nini abantu bathatha amakhadi abo iy'ngebhezi zabo baphandazela kuzona bagezwe nini bongena njani ezulwini ngisho wasigeza ihlalo kodwa lo muntu lelakhanda laleya nkosi elathatha lathonywa lathonywa umkhonteni ugcine sekungamaflawa akakwihlalo saleyo nkosi mawuthi aqhamuka uthola amaflawa kanti ikhanda lenkosi bese kuthi uyihlabele inkosi umuntu lo wamuntu oshemba umthwalo uthola amakhosi abazalanga enalowo ngcola kodwa amakhosi ayidinga beluleki omajiya abakhunkuli ababhila izimpi kanti bangene uLucifer labakhunkuli bese behlebezela inkosi izwa kunyakaza izwe lapha
uMankosi ufuna izwi lakho liphephe aqoqe bonke omolokazana omakoti abane abakhulelwe abasenezinyanga ezine mhlawumbe nga-1 na-2 sifuna imbungu sifuna amafutha azi ingane into ayikhona emandulo ayikuliphikise babulawe lo makoti abuhlungu bafake inhlente bafakile uhebhula izisu kuwe namashwile badakazela phansi badliwe iy'nganga badliwe iy'ngulube badliwe kufunekala nje umbungu ukhulumile phela inyanga enkulu majini yena ophetha inkosi izokwenzelani lalela inyanga yayo nomkhumbulo wayo kwakukhona emandulo singaphila ngoba siwazi kodwa kwakukhona ethuneni kusekhona isililo sikhulu ethuneni labo molokazana-ke abaqedula izisu abanyangandawo bazakhona amakoti ezweni sinika manje ikayisuthi noma into silele manje ezothuma makoti uhlale ephoyinti Febizwa ilawo makoti abathi abanjani umakoti bona bazihlala bakhulelwe thina kwaqedula izisu zethu bafuneka imbungu ey'ngane zethu amacala ushembe lo muzi awakhanga ngobengazi wayezwela isizwe ngoba ubona isizwe siyakhula size emzini wayingcwele ebuhleni bophakade uzovikela ubukhosi basezulwini ukuthi ungavuki iqhuba phakathi kwamaNazaretha ngoba namhlanje sisolo kanjena manje into ey'nkinga esifundeni sokuthi uNkulunkulu sihambe naye siyamvukela akangajabuli uNkulunkulu uzoyivala inkonzo kaJabulanga ubala amabala esiwenzayo udalwa yini ukuthi simvukele uNkulunkulu mengase simlalele unyazi wezulu ukuthi simlalele ukuthi uthini ukhuluma kubekanye akashintshi kungeke aphinde akhuluma wakhuluma kanye wathi wonke imphefumulo abantu abafuna imphefumulo bayobekhala imphefumulo bafike balandele imibandela ney'miso bese beyithatha imndeni bayisemakhaya njengoba likhuluma umvangeli sengathi uNkulunkulu angabakhulisa abavangeli abanesibindi njengalo mvangeli bame leli bandla lasezulwini liyoba nazo iy'nsika abantu ababa nesibindi nawe uphethe kodwa zange azalandele ukuphatha wathi mina ngiphethe unyazi ngalethwa unyazi kulo muzi abantu bakithi bangilethe eNazaretha ngoba ngizothetha amacala waphuma phakathi kweminwe wathi angizukulindwa umuntu waba neqha kodwa abahlonipha bamphethe kodwa yena wenza okwakubo namhlanje abantu bakubo bayabona ngamzwela uthi ingane zakubo iy'ngane zakhe manje hhayi kodwa ukuthi senzela lokho ukuthi senzela ukuthi uqhakaze cha inhloso ushemba yenzayo ukuthi uma udlula wafika okhokho wakho bekhona ezulwini lomndeni ma bekhona ezulwini lomndeni uzowathola nasezulwini kaShembe phela ushembe unyazi wezulu njengoba kuthiwa siyiphathe kahle imizi yobabomkhulu bethu nobaba bethu nokhokho bethu yiwo ushembe uhlala phakathi kwayo unyazi wezulu khona unyazi lakini kamazibuko khona unyazi lakini kaSimamani khona unyazi lakini kaSenja likhona lolu elihamba phakathi kwethu unyazi wezulu likhona zonke izindlu uma niyiphathe kahle nemizi uma niyiphathe kahle likhona unyazi njengoba kuthiwa izindlu zangasenhla asiyihloniphi ungatholakala umakoti esogudlela endlini yangasenhla indlu yangasenhla kusho ukukhuluma ngendlu eyinhloko hhayi indlu enkulu kagogo uNdlunkulu walapha ekhaya indlu enkulu le indlu yangasenhla langena khona iGetsemane langena khona usokhaya mayibonkosi abese ekhuluma lo uNkulunkulu wasegcekeni bese bekhuluma nomndeni nqama makuthiwa uNkulunkulu womkhulu balapha ekhaya bese bekhuluma nomndeni nqama ushembe uzobumba isizwe usidala kabusha uNkulunkulu uthini isibili ukhuluma abika thatha imisebenzi emnandi abese ekhuluma ngento emhlukumezayo yena akumnandi lo kwenziwa yini yibo okhokho bethu bathi kuyafana le ngane igijima yoshayisa uNkulunkulu esifubeni isize ngani uNkulunkulu sabathi kasongo bani empuleni abantu babhizi banyathela kade ethi umvangeli ethi uzwile nje ukuthi ikhulumeke eparadisi mina ngithanda zomsebenzi ngangakhulunywa eparadisi indaba la iqala emphefumulo ngoba siyazi mina kakhulunywa eparadisi abanye bethu nani bavangeli zoqhamuka senifuna kwenziwe ngendlela yini senisifudumeza sekweqiwa imigaba nayo yonke into emiswa uNkulunkulu
futhi sothwala kanzima thina kuhle nokunkulunkulu ayifihle kanje angisho ukuthi abangakhulumi mbangeke ungabatsheli bangayikhulumi kodwa ngithi mina uma ungayikhulumi kuhle izoyithini esiphansi ngoba thina solalela uma bezwileka abakhulu njengombangeni inhlanda yabo kodwa ifuna thina esiphansi ngoba uma usozowafela lesi sigaba esembangeni wafika kosabo kukhulu ukulalela isakhulu ozolalela into eqhamuka wakho lapho kukhulu uyabona amakhosi noma ngomndaba ezithelana nje uthi nabantu ababedaliwe ngempela ukuthi bayohola umndeni bahola isizwe ngoba uluvindi ukuza la ma ungathunyiwe emhlabeni phela uma uthi ukuthunga umuntu uyathunywa emhlabeni lo inkosi uyakhethwa umndeni uthi inkosi nangu umntwana esimcelayo sicela usiphe umphefumulo wakhe emhlabeni abeseyaniselwa kule abeseba inkosi asimele ukuze emhlabeni sithunywe imndeni asizele uzobusa emhlabeni ingakho ifa lasemhlabeni lingahambi nawe ifa lasemhlabeni lisale emhlabeni kodwa lelo osuke ulithole ngokukhohlakala ngokuthwala uhamba nalo ingane zakho ziyahlupheka kodwa leli lasezulwini lomndeni elihlambulukile lisala liqhutsheke nomndeni lento ayihlukile ukuthi bathi angisebenza abantu anjani lamakhehla lawa athama kuyinto yawo ehlambulukile athatha ifa lapha aqala dedela ingane izale iy'ngane ey'hlukene ey'nhlanu isikwata bese kuyogcina imnikeza umsebenzi wabantu abadala akuyona into yasezulwini uma kuyinto yasezulwini izohamba ngononina nje kahle njengobukhosi kundaba ezinzalo ehleli ulandela ubukhosi boyise noyisemkhulu obahlala bokhokho babo behlela kunkulu behlela kuyise behlela kuyena into ihamba ngononina le ngasemhlabeni kusuke nje umuntu kade umbulala enza yonke into egcineni sekuthukuselelwa abantu abadala uselapha abantu nabo abantu ababulele bona bawulefoba ithixo zasemhlabeni ingake kushembe abantu abami uma kufika ukhokho wakho ethinta nami nawo umsebenzi uyikhwama ngomnyanga uma unesibindi uvuka ngoba ngiyoliphilisa isibonakalisi uvuka ngizwile khokha angiphilisi lo mina ngiyasambe ngiyikhwama ushemba wethule ekale emphefumulo mayibongosi ngoba awuyanga ndawo khokho lokuyiletha kimi le ingoba singadluli ethuneni zikhwama ngicela mina ukuthi uvume ushemba wethule bese uyagezwa hayi gezwe ikhwama ikhwama igezayo imali lezikhwama ziyabulala lezikhwama igezwayo lezikhwama ziney'qalekiso ngoba sey'bulela abantu lapha kushembekala emphefumulo bageza abantu amen mayibongosi bantwana bahle basezulwini sihambisa imithwalo singakaphumi kuyekenani sazisa kuNkulunkulu imithwalo yey'nsizi zabazali bethu lezi esiy'nikelayo sazisa uNkulunkulu bekuyimina kubaba uSithenjwa ubaba uSimamala ney'nsizi zaziphelezela sazisa uNkulunkulu angisakhumbula ideyithi kodwa bese ubaba besezongena egumbini ubaba sayihambisa imithwalo neminikelo yey'ngane neminikelo yey'mbuzi lethu umjovo esiyinikelayo sayihambisa uNkulunkulu wasipha ithuba zachaza laselithi izwi lenkosi inkosi sibusise safika eKhenani masifika eKhenani sase siyofaka amagula enhlalisuthi ka-23 lathi izwi lenkosi inkosi sibusise enhlalisuthi inhlalisuthi ayivumi omama iyibusiso welezi sipho uNkulunkulu sase sicela uNkulunkulu wamaNazaretha inkosi yamakhosi siphezu komshikashika nkosi sesiqalile ukwakha iphalesi lothe ayakhiwe isiqediwe ezulwini lathi izwi lenkosi inkosi sibusise amen wayesethezele uNkulunkulu ukuthi bantu abami laba abasuka kude abangenawo amandla okuthwala impahla iy'mbuzi zokuzothetha amaqanda
lo mnikelo olingana nenani lembuzi yangakubo beze bawunikele lesakhiwo sodwa kwesitezi kaNkulunkulu uthi ngofika mina ufunde kuso lesi sitezi sakwayo ngiqondanise nemithwalo yemndeni mayonkosi lapho abangenawo amandla ukuthi basikhona ukuthi ungabi nawo amandla ube nawo amandla okuthenga imbuzi kodwa uthola ukuthi umuntu ofanele akuhole ushisa impepha usuyamazi akafuni lutho ngendaba okushisa impepha ngaphandle kwemkhuba ayenzayo mhlawumbe inkosana liyaziwa igcekeni nozalo zisaba nokuyakela ngokuyena umphathi wempepha ngokukhohlakela unalo ilungelo wena la uguqa khona uthathe lowo mnikelo mokothi uzoba icala uphuma nengozi uthi awukwenzani manje sephuma nengozi thatha lowo mnikelo wakho uguqa ubikele ingilosi uNkulunkulu angibazisa yona ufike emhlabeni le nkomo inkomo yokuthi nokuthi nganayo ekhaya emphefumulo yonikela ngayo ekwakhweni komuzi kaNkulunkulu ngicela uNkulunkulu ayiguqule inkomo lokuthetha icala leli cala olaziyo noma la macala ekhulunywa ngawo la ekhaya emphefumulo mayibongosi kuyenzeka omunye ephethwe komalume athi akomalume kuthiwa isuka la wena asingene indaba yakho wena bamxoshe kodwa uyazazi umuntu uphethwe komalume mhlawumbe nethonga selivelile ma uhluleke ukuthi uyangqongqoza bengakubhaleni bangakuvuleki iya la uguqa khona la ofihla khona uhlangothi ilapho khona lithungo lwakho-ke lifihle khona lapho wazile ekhaya emphefumulo sinikelele ma uthi ubikele umndeni ngoba la ekhaya emphefumulo sifundisa uleyonto ukuthi uma uze khona funa uzolalela ulalele ukuthi imiso ithini inkambiso ithini bese uyothulela umndeni ma uthi uthulela umndeni uthulela kokuqala uchithe uthulela kwesibili uchithe kwesithathu uyaqhubeka usususile icala kuwe ngoba usukabekelile ukuthi ube mfika akuthola icala emphefumulo ma ubona ukuthi uyahluleka ukuchaza ukutholile icala emphefumulo banxusa ukuthi asikele icala emphefumulo khona ezofika ethola imbuzi nako-ke uNkulunkulu akhuluma ngabo sengiphethe naka akhuluma ngabo uthi uNkulunkulu wasebuhleni uma amandla ekhona noma khona noma wekho into ebalulekile ukusebenza la ekhaya emphefumulo ma usebenza ushembe uthathe lo mjulu wakho uphendule inkomo ney'mbuzi ukuthetha amacala sebenze ngenhliziyo ephelele ungasebenzi ngomngani ungenzi ngomngani uze wena nenhliziyo yakho nethongo lakho sebenza ngokuyimisela nangokuyikhandla uNkulunkulu uzowakhumbula abantu bakini uma amandla ekhona nomndeni uvuma ukhulula ngey'mbuzi iy'bhuzazana lezi ezisuke zingakakhwelwa kodwa seyiqinile hhayi amazinyana isicelile inkosi yamaNazaretha athi icela sibaluleke abantu ukuthi bangezine iy'mbuzana iy'xhumana lo okuthi umuntu akwazi nje ukuhamba kuyaphathazela ngoba kusindwa imithwalo intondana inkosi ithi isindwa imithwalo yezono bese kuyafa akube imbuzi nje osongakwazi ukuthi wenze umcimbi ngawo noma wenzele ingane isiphandla eseyigijini utuswa kakhulu ngey'bhuzazana zesintu ke uzame logunquze ezweni ufune isintu ngoba lezo y'mbuzi uNkulunkulu akazenzile ukuthi uyayigcina ngesikhathi eyigcina zizala uqhamuka izizukulwane lezi zizukulwane zakini ozoyithethela amacala uyazi ukuthi khona umuntu othola ukuthi icala alithwele akulona lezizukulwane sokuqala nolesibili mhlawumbe icala lezizukulwane sikakhokho nokukwazi kwama-20 uma khona ngezizukulwane mhlawumbe abantu abazi mina nje wangiguqele nobaba nomkhulu nokhokho izizukulwane sokuqala ukhokho wami unoyise nomkhulu nokhokho izizukulwane zesibili lezo ma ethi umuntu mina ngiyisizukulwane ngukhokho wezizukulwane sama-20 akukuthi umuntu okude kanganani khona umuntu othola ukuthi icala liphakishene phezulu umphefumulo wakhe laphendlwa yilowo yakhokha sedulu kodwa thina senzela bokhokho laba bayizolo siyanganeno sike esiswini noma bethi bakhe esiswini ayifinyeleli lento lapha kwimpande yokubonakala kwempilo yakithi neyakini lapha ekhaya emphefumulo ushembe uzothetha amacala njalo amen ma ukhuluma ngoyihlo
owatshayiswa imoto noma ongatholwanga azi ukuthi baningi abangatholwanga akuyena uyihle ongatholwanga baningi abangatholwanga abaphambili abanye nomzekeliso waziwo nombani ukuthi endlula abantu bafe impini bangangcwatshwa bangathola makuvele uyihle kwapha lungenzwele baba kodwa ngicela ukuthi baba udlulise nayo inkomo ngonikele nawo ngicela uyidlulisele kwabakhapheze ekufeni kuze kufike empandeni yokufa mayibonga Nkosi inkomo yokuqala uma imbuzi itholakala imbuzi yokuthetha amacala ukuthi siyakuthuma thumekile shembe nyazi wezulu sicela Nkosi usihambele amagumba amane okufa emathuneni uyosifunela emaweni emgedeni ekuthunjweni nasekuthwetshulweni nayonke indlela yokufa ongaziwezweni usibuthele leso sizukulwane amakhosi nodlunkulu enzalo yakho izindlu ngezindlu izukulwane ngezukulwane usukele emandulo usibuthele bona Nkosi ubathwala ngomhlaba wokuba uzobaletha ekhaya emphefumulo ubathule lezo yithixo ubageze impahla yokuqala leyo esibili Nkosi sicela Nkosi uhlambulele izangoma ngenyanga nabathakathi nabakhulu nabaqili nabaloli nabo bonke abenza umsebenzi omnyama wasesihogweni inkomo yabo le esathu Nkosi zala phakathi kwesitwi seyingane Nkosi engazalanga kusukela emandulo ezabulawa ezingaphuma zachithwa zalahla zakhushula zeziyintelezi zeziyinkomo yaza ingane iqala zayibulawa zeziyinkomo namanje zisabulawa ingane uthatha ingane umuntu wayesengene umomo ahamba emajini umkhulu athi ngicela uze nokuthopha wengane kodwa ukuthopha ngifuna ukuthi ukhiphe uqala ngifuna ubamba ingane ngemlenze eseyingane isaka zodongweni kuye nalobo kuthopha usashisa imkhuba abenza befundiswa ukuthi ingane lusifuna noshembe unemkhuba eminingi ayifundisa abakhunkulu uthi umuntu ekawona ufuna ukucela nodayisa omasosheni ufuna ukucela behlanya wena angumfunela igazi angumfunela ingane kodwa kube igazi lakho umbungu wengane kube igazi lakho amadoda aphenduka abulala ingane abulala iy'ngane zamadodana noma zomulokazana egcineni ngoba efuna ukuceba ukuze abe nemfuyo abanye bathatha imbungu wengane bayenziwe ngumkhumisa iy'nkomo ney'mbuzi lezo ngane ey'tindisiwe zibonakala zikhishwa unyazi lapha emkhosheni ziyongena ekhaya emphefumulo lezi zamaxhegu zizalukwazi zidala ezasendulo le mbuzi yesithathu shembe abantwana abanjalo sicela Nkosi usifunele bona silandele bona bakhiphe iziswini zey'lwane amachalakha ney'mbune nazo zonke iy'lwane lezi zidla abantu nezidla ezinye iy'lwane khona isilwane esidla kabuhlungu isilwane esinye nomuntu lesi esikubulala ukugijima inkentshane eliqaqisisa ukuqathi ngemumva nokho bethu babebula kanjalo adonsa ithumbu lithi ntwi shonele nelinye donsa ithumbu lithi ntwi ubona uphathwa isiso esingapheli kanti ukhokho sendulo uyanyakaza umntwana ngabulawa kabuhlungu amathumbu aqaqwa somsale eqashwa amankentshane endulo abantu benganakwa aphelile phela lokho yakusho ukuthi seneminyaka amakhulu ey'nkulungwane ey'gidi bese kuthiwa kuphelile aphelile ethule emphefumulo womuntu awufi kodwa inkinga uyaqilazeka umnyama wokuyona iyafa kabuhlungu ushembe la enkala emphefumulo yawathethela amacala engalo mayibonga Nkosi kuyabakhulu umshembe abantu abanjalo imbuzi yesithathu yabantwana lawo bantwana shembe siyacela mvelinqana ukuthi baphethe badale kabusha ubenza abantu bathola amalungelo okubabantu imbuzi ababelethisi ngoba babelethiswa ngaphela engazibelethisiwe la wenzela usiko lokusuku emhlabeni wabelethisa yona yabelethiswa nilo ngalo iyahluphana iyakhala ithi abanjani bona benzela imbeleko ukuthi esinzelanga imbeleko ukuthi lazivunywanga emhlabeni abangavunywanga nabantu uyabona bathatha ingane ehudule yakho inkosazana yakho bayihlanisa nosoteni bayimithisa baphinde bafaka umoya ihushu ingane kanti ngane kwethuna ethuneni ushembe lapho ethuneni abantu babangahleli kahle imikhuba yenza yesabelo futhi abanendaba thina mina makubona umuntu ethakazeka layo waphandle ephakazeka echitheke wobuthopho ngizwa ngiyazi sibona abanendaba akwelutho bona bathi siyabalaya abasemhlabeni uthi babulala ngayiphi indlela banendaba esimbuzi eyababelethisi esihlanu bacela intethelelo
laba likhuluma ngabo abone emndenini babulala abana babo ngoba befuna ukuhlala bodwa emendweni babulala abafowabo ngoba befuna ukungena amakhosikazi banguyinkomo bangamafa banguyihlalo bangayonke ukele yonke imikhuba yokubulalana ngoba siyamkhudluza bacela impethelele lezo yimbuzi ey'nhlanu ekukhulunywa ngazo ezinye zingakhanyiswa yibona ngamacala asindana abanzi bayikhulumele bona uNkulunkulu ayibaphile abantu abayizeli kwena abayikhulumeli abantu shembo suke bavuka usuku abazokhuluma nathi unyazi wezulu mayibonkosi labo bayikhulumelayo osuku yakomajela babahonga omajela bese benza ukhokho wabo okhulumayo kanti ukhuluma iy'nkosi zakomajela hamba uyebo kodwa labo bakhishwa unyazi wezulu emathuneni ukuthi bavuke bakhulume nathi balawula uNkulunkulu. Amen. Uma-ke bekuveza bona abanye banenhlanhla kwafika omunye nje ukugcina sesovala kwavela omunye wathi ambesamzelela imbuzi abantu abami ekhaya emphefumulo ekuthiwa yey'ntuthwane. Sambuza thina imbuzi yani iy'ntuthwane uthi bathoko kwakhe mntanami kunenqwaba yabantu abafa bangangcwatshwa bashiswa ngumlilo baba umlotha emndenini wethu manje abangenanga ngesikhathi ushembe baqoqa bafike beyimpuphu shembe baqoqa beyimpuphu bewumlotha bavinjwa ukuthi iy'ntuthwane zithi inkosi umzimba kasibanibani asiwutholanga njengoba wenza isivumelane nathi ukuthi umuntu uyotshalwa bese kuthiwa impethu nentuthwane uthi iy'ntuthwane zibabophile zithi asiyitholanga inyama yini uthi leyo mbuzi isenekhala emphefumulo mfentshele uNkulunkulu inkosi imbuzi ey'ntuthwane imbuzi le izothiwa iy'ntuthwane yabo bonke abashiswa ngomlilo lwanje sekhuluma losakwazi ukuthi bashiswa ngomlilo kwakunjalo emandulo lalithi ibutho liphuma nje lithathele lifokoze ngenhlabathi limboze ligqokile ngalizabanye ligqikile ngathi singakhohleli nakuhlasela manje-ke lafa labo abahlasela abafike bamodwa abantu la nasi ngaziyakhala imanga ngemkhondo bokhela umlilo ushekwe igaqa ukuthi umuntu uyiplastiki bafe beyiplastiki kanje kambe uvuke lo mlilo ushembe kale emphefumulo awazi ukulothisa lo mlilo mayibonge Nkosi. Siyabonga abakhonzi abasha basezulwini izokhuleka nje ebandleni elingcwele sifunda bezithu ukuthi abingelele kanti ukasibuyisela umsebenzi kaNkulunkulu emumva. Uma-ke uNdabezitha ehamba nenduna yayo yona eyosithulela uNdabezitha abese ebingelela. Amen. uNdabezitha lo esihamba nayo inkosi yamathemba. Amen. Naye uhlala uthathe imininingwane. Amen. Ugcina-ke ukudlulisela kuyo ubethe. Abe kuhle ukuphakama kwami ngobancela. Ngiyabingelela-ke ekhaya emphefumulo, ngibingelele umvangeli, ngibingelele abashumayeli, ngibingelele abakhokheli, ngibingelele uNdlunkulu, ngibingelele ihamende lonke lonyazi. Amen. Bangcwele nami ngithe ake ngize lapha kule ndawo umuntu alokhu ehlale ezwa ngayo. Inkosi-ke ney'nkinga nokho njengoba seshilo kumvangeli mhlawumbe kunyathela kwami la bazosikhulumela-ke basho ukuthi yini okufanele ngiyilungise ngoba mina ngiseyingane okuningi ngikwenza ngakho ukulandela ukuthi kuthiwe hhayi kufanele ukuthi la kwakufanele kwenzeka ukuthi ngizoma lapho nje ikakhulukazi kuyilokho uhambo lwami lumayelana nalokho. Amen. Kwakuyinkosana yesibongo siyafisa nathi ngathi bangalizwa izwi lakho njengoba uzicekela ukuthi ngiyacela bakunikeze umkhomandlela. Amakhosi-ke awafani nathi thina abafokazana. Amakhosi mayesezothetha amacala kuhamba bese kufuna isigaba sokuthi aqhube inkomo ehamba ngamasondo
inkomo yamakhosi amakhosi athola amacala nzima bese kuba inkomo yamabutho ngoba inkosi ayihamba ngaphandle kwamabutho. Amen. Uyazivelela-ke emva kwesikhathi uma sekuqaliwe kodwa kusho ukuthi zonke lezi nkomo ey'balayo sekuthi umuntu akayiqomelela ahlale nazo ekhaya athi uzoza nazo kanye kanye hhayi zizofa phela omubi akafuni uma senifuna ukulungisa. Lokho okutholayo kusukumisa ukuletha, lokho okutholayo kusukumisa ukuletha. Futhi ngesikhathi ukuletha ubasusa eqathini elithize bese bekwazi ukukucelela uNkulunkulu, Nkosi ingane yethu le sicela usiphe amandla ngoba banawo phela wona amandla. Akekho umuntu akade umthakathi ehleli esihogweni bese uthi uzokunikeza intento uzoyithathaphi ehleli esihogweni. Fanele umkhiphe aphume eqathini lapha bese uguqela shembe. Thina izinto siyiphiwa yibona ngoba sebeseduze nomvenqangu unyazi lwezulu. Amen. Siyabonga abantwana abahle basezulwini, sicela intethelo ngaba sebejahile. Sicela uNkulunkulu akithi ebuhleni bamaNazaretha asivumele sime la inkosi ukuthi sizilayo. Amen. Sicela ukubonga ngesihlabelelo sama-228 emva kwaso umvakelo Nkosi obese sicelela isibusisi inkosi kusiguqa amangcwele. 208 Kabani